Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza-ke manje ukuthi wenze okulungile-ke ucindezele usubscribe njengamanje udaba ekulethele lona-ke namhlanje sekushawe laphana-ke owesifazane laphana-ke kuthiwa ushawe ukuthi uthe Viva MK eningini-ke laphana-ke avange esacacisa-ke kwividiyo ukuthi-ke ushawe obani-ke kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke ngidlalela-ke ikliphu-ke yakhe lo sisi lona mase uyayizwela. Engizosicela kuwe laphana-ke mase uyibukile-ke ividiyo ukuthi ungene ema-comment section-ke ufobhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mase ucindezela nebhathini subscribe akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Yebo, sanibona. Igama lami ngusitha Dlamini. Bengicela ukudlulisa ukubonga okukhulu komama be-MK nakwabanye abantu be-MK abakhombisile ukuthi bazolana nami kulesimo lesi engibhekane naso. Ngibonge kakhulu kumama Ndoba, ngisho ukuthi kwabanye angibongi kodwa thanda ukudlulisa ukubonga kwami kakhulu kumama Ndobe okuthe noma ngibekade ngisaba ukuthi yabo ngibamba ama-calls ngoba bese ngingasathembi lutho. Kwawuyena okwazi sakhuluma nami agcine efikile la ekhaya wanikeza nemali ukuthi ngihambe ngiye esibhedlela ngoba ngilimale la eduze kwehlo ukuthi ngiyojeka ukuthi mhlampe ihlo alilimalanga yini. Wangithembisa futhi wakuqinisekisa ukuthi bazokwenza sure ukuthi gcineka mina siphephile la ekhaya ngoba abo angisathembi ukuthi kodwa nje ngiyabonga kakhulu MK into engenzele yona bandla.